Kajing syakem usona mangchuk hapo kikendon ka National Security Act. Klapelengo ya baro bakla bu yudak jingkeli. Halor kajing penurkam bakla yakni ka an. Da kita kibadon hakabor. Usona mangchuk uday engineer. Uno hikay. Bat nong tray monsong ba. Ban penne pensa yakamariang haladak. Ka film Three Idiots. Ka film Bollywood ka belayat yo ba. Bala ak do Amir Khan. Kaday ka film halor kajing im jong usonam mangchuk. Usonam ulayo priang shibun ki khusnam bapaw jo ka perthai. Bakun thupru ya ka Magsaysay Award bat ka Rolex Award nam ta ka jingno senyang ka jong u ya ka imlang sa alang. Ki jingno senyang bakhampaw jong usonam mangchuk kikin thup ya ka jingsna jong u ya ki IS tupa ban pendu ya ka jinggerdu umbam umdi haladak. Kawai pat ka jingno senyang usonam kade ka jingsna jong u ya ki solar heated building kabaulas na karpang namta kisipay kiba apara hagi jaka kiba kriyat kabalayrap shibun ya kisipay India. Usonam loseng ru ya ka Student Education and Cultural Movement of Ladakh lani SECMOL bat ya ka Himalayan Institute of Alternative Ladakh HIAL kaba ay training ikana bat kisamla hakisap paper. Usonam udayru u climate activist upatlay shirhem banyada ya ka mariang haladak. Usonam wangchuk ulapanlong ya ka jingki daga basya jingit bandawa nakasorkar pedeng bakat ayno ya la ka jong jila bat ka 6 schedule haladak. Karba udang syong sya tangan kelami ka jingkan at hapateng ki pulit bat kisamla haka basangut ki beriu ki layap haka jing sya siat kuli haki pulit kabla penmi ya ka jing persya jur haladak haka kaba ka office trikam jong ka BJP ru kelasya uyang ding haka arhundu tarik September la kemno yu sonam wangchuk hapo ka kendon jong ka National Security Act balaset yu ha Jodhpur jail ha Rajasthan bun kiriu pokmat hakari kilabanyaw ya ka jing sya pengat usonam haka kendon National Security Act. Tungin pa ikikindon ka National Security Act. Ka National Security Act, kakanes pa prapo, ka aibor ya kasorkar jela, bat kasor pedeng, ban kem bat set patok, ya unu-unuru ubriw, klem da tian bisyar, bat klem da ay kadaw. Ka aibor ya kasorkar, ban kem ya unu-unuru ubriw, lada ulong kajingma ya ka National Security, lani ya ka jing syongsuk syongsngan kari, bat ulong kajingma ya ka syongsuk syongsngan haka imlang sa alang. Kaan NSA kaday ka an preventive detention lani ka baay bor ban kem naphang yanoy nuru ban khanglat ya ka jing syongsir haka ri ne haka imlang sa alang. Ki ay kikindon jong ka National Security Act hapo ka kendon NSA laban kem ba set patong yanoy nuru hadu khat arbnay. Hapo ka NSA laban kem yu ubriw klem da ay kanuru ka daw hadu shpusngi. Busya kem umla banyo ajamin. Ubriw busya kem umyo ikohok ban ujor siya kayang syari ban persya ya ka jiksya kem kajong u. Handay ka donpat ka advisory board balakli da unong bisyar ka high court ka ban rai laan penjelan syu ya ka jiksya sat patok ni an palat no yoto ubriw busya kem. Kajing sungu ki briw ya ka NSA. Katba ka sorkar ka pinkesan ya ka ay National Security Act baka di ka ay banmara ya ka jing syongsyngan hakari kibabun pat kikino baka sorkar ka penukam bakla ya ka ni ka ay ban kem ya kinong yaki bayaki jajay bakan tupru ya kinong to kubor. Kinong krasyan ya ka hok long briw man briw kikino bala penukam bakla ya ka NSA ban penting pensemit bat pensangap jar yegi bakren persya e kasorkar baru kaya ilat na kayang bisyar lani ka judicial system. Labun ki khep hagaba omjula pensya nilap sabut AA persya ikibriyo blasya kem hapo ka National Security Act. Henry kilahap syusyong potok kamaka nagibul munsnem. Ka National Security Act katemu bamara yag jing shngan hakari Henry haba penukam baklapan
kalong kumbayu roy ya ko hok long briu man briu. Pisngo kum no halor ka ni ka an. Sngo bahasa komen.